так, збирацца ўсім разам і спяваць ці гуляць заўсёды весялей. У вялікай сям'і 9 хлопчыкаў і дзяўчынак ад 3 до 11 гадоў. Усім разам кажуць, нават дапамагаць па гаспадарцы цікава. Как попросят какие-то дела делать, то мы делаем. А какие? Ну, допустим, пылесосим, моем пол, утюжим, моем посуду. Я живу здесь со своими двумя сестрами. Здесь спит моя сестра Вика, здесь спит моя сестра Ксюша. В основном они приходят сюда на сон. Это я здесь могу там уроки делать. Экскурсію для наведвальнікаў на правах старэйшай праводзіць 11-гадовая Валерыя. Вось тут любімая мягкая цацка. У доме 4 дзіцячых комнаты і дарослая, гасцінная і зала. Пасябраваў з новымі жыхарамі дома і Боня. Яго гаспадыня Ева усміхаецца. Увагу да сябе кот любіць. З нецярпеннем чакала з'яўлення новых братоў і сястрычак 11-гадовая Ева. Я люблю, когда много детей, когда есть с кем поговорить, когда можно пообщаться, поиграть вместе. Ждали, пока переедем, пока появятся у нас дети еще, чтобы мы жили все вместе. У Вольгі і Сергея Брух двое родных дзяцей – Ева і Іван. Вырашылі ўсынавіць яшчэ аднога малыша. І калі пачалі шукаць інфармацыю, даведаліся, што ў новы дзіцячы дом сямейнага тыпу шукаюць маму і тату. Сямейная пара упэўнена, у іх усё атрымаецца. Нужно давать им больше тепла, больше уделять внимание детям. И отдача, она пойдет сразу. Я думаю, что они это оценят и поймут. И возьмут самое лучшее для себя. Мы выстраиваем доверительные отношения с ними, чтобы не было каких-то секретов. Новый дзіцячы дом сямейнага тыпу ўжо 8 у Брэсце. На будаўніцтва двухпавярховага катэджа накіравана 364 тысячы рублёў з рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў. Узводзілі сіламі брэсцкіх будаўнікоў. На наваселле завітала шмат гасцей. Прадстаўнікі выканаўчай улады, грамадскіх аб'яднанняў, будаўнікі. Основная задача, которая реализовывается в том числе и в Брестской области, и во всем нашем государстве, это максимальное использование возможностей семейного устройства. Поэтому строительство домов семейного типа – это прежде всего решение задач по максимально комфортным условиям для проживания детей, попавших в сложные жизненные ситуации. Та работа, которая велась органами государственного управления по созданию сети домов семейного типа, я напомню, что это 54-й дом семейного типа в Брестской области, в которых уже воспитывается больше 350 детей, она оправдала себя. Сёлета ў вобласці плануецца ўвесці яшчэ 4 дзіцячых дамы сямейнага тыпу ў Брэсце, Пружанах, Ляхавічах і Маларыскім раёне. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».